Pomaže Bog svim prijateljima i gledalcima, a dušmani nek paze šta misle jer možda im se i vrati. Ovo je emisija u kojoj govorimo ono što se drugi plaše i da pomisle. Za današnju emisiju razmišljao sam o tome da se bolje pozabavimo metodama obmane i šta one predstavljaju i znače. Želeo sam da objasnimo šta to znači pomazanik, pričali smo već o tome, ali vreme je da se ide napred, da se razbijaju laži i mitovi i da ljudi jednom razumeju šta znači kako je to biti pod kontrolom uma. Do kraja emisije utvrdit ćete da verovatno u vašem okruženju postoji mnogo takvih ljudi. Recimo pomazanik ili Hristos, što kažu Grci i Grkomani. To je jedna mala digresija sad. Grci su oni koji ne znaju da govore, koji grcaju. Da se ne uvrede, ali šta ću, ja sam neznalica. MP jednako B. Ili njihov čuveni Zorba, to jest Srba. Živo je radio na širom Balkana, odnosno Helma, između ostalog i u rudniku u Jelašnici nadomak Niša, gde je i živeo jedno vreme. Sahranjen je u Skoplju, Đorđe Srbin, toliko o tome. Svi bi mi voleli da sve što smo gledali i slušali, a mislim trenutno na filmove i muziku, da je sve to romantično, lepo i originalno, zapravo je ukradeno, oteto ili pak izmišljeno. Riblja čorba, bijelo dugme i ostali su svoje hitove, skoro sve ukrali od drugih. Ili po nalogu službi pravili tako. Celokupna muzička i filmska scena je strogo kontrolisana od strane državnih i drugih rukovodećih organa. Skoro se recimo pojavio podatak da je CIA režirala preko 800 hollywoodskih filmova. Ja mislim da je taj broj zapravo i veći. Tavistock institut stvorio Beatlese, mnoge druge levičare i revolucionare. Sve ovo vi znate. MK Ultra Monarh, to vršlja ne samo Srbijom, nego svuda i dan danas. Nije to izmislila ni CIA, ni Mi-6, ni KGB, ni UDBA. To su izmislili Egipćani. A verovatno su to preuzeli od nekog. Dakle, za sam početak moramo objasniti pojam pomazanik. To su objašnjavali mnogi, između ostalih David Icke, Stuart Swerdlow i ostali. Pritom odmah da se ogradim, kod njih ima mnogo podmetačina, ali eto, ako vas interesuje možete pogledati njihovo objašnjenje ili nečija druga ako sam vam ja nerazumljiv. Dakle, upravljanje ljudskim rodom počelo je u Egiptu. Postojali su kaste, kao što postoje i danas. Kako se povećavao broj ljudi u dolini Nila, tako su se povećavali i problemi. Znači, hrana je bilo sve manje, nezadovoljstvo sve veće. Prosečni životni vek običnog čoveka tada u Egiptu bio je 20-30 godina, dok su vladari i sveštenici, i to ne svi, živjeli čak i po 50 godina. Naprimer, veliki egipatski vladar Tutankamon živio je čitavih 18 godina. Bilo je potrebno da ljudi znaju što manje, jer što manje znaju, više su poslušni. Poznati su primjeri, na primer, manipulisanja događajima na nebu. Manipulisanje ljudima preko događaja na nebu. Kako sad to? Pošto su sveštenici bili ti koji su raspolagali znanjem, oni su kontrolisali masu i postavljali faraone. Da ne ulazimo sad to baš toliko detaljno, ne moram ja sve da sažvaćem, potrudite se malo i sami. Manipulacija je sprovođena u prvom redu preko pojave koja se zove pomračenje sunca ili meseca. Recimo, ako narod nije želeo nekog vladara, koji je
izabran od Boga, ili se bunio protiv ovog sadašnjeg, sveštenici su često, to jest ne često, nego kad su im uslovi to dozvoljavali, koristili manipulaciju preko pomračenja sunca. Kako? Recimo, obznani se narodu ako se i dalje buni, ako se vladar rasrdi, on će da zakloni sunce. Jer ako ga ne žele, znači za vladara svejedno. Dođe taj dan, bude pomračenje i onda narod trči i moli za milost. Vladar onda kaže važi, ali da se prinose, da se žrtvuju sva prvorođena deca i da se prinose ljudske žrtve u njegovu čast do pojave punog meseca. To su primjeri iz velike astečke i pitome majanske civilizacije, čije piramide su imali upravo tu svrhu. Znači, obredno žrtvovanje, zastrašivanje, a i predstavljali su sistem njihove vladavine, piramidu. Pojam izabranog Boga je apsolutno izmišljena stvar i služi isključivo za manipulaciju. I bespredmetno je to trenutno obrazlagati jer smo već i pričali malo o tome. Piramidalni sistem koji danas postoji, znači pričali smo i o tome, zasnovan je na sistemu piramide znanja i piramide masa elita. Znači ovaj sistem upravljanja svako može da razume, tu nema ničeg neobičnog, sistem je prost i lak za upotrebu i neprobojan, što je, barem oni tako misle. Ali ga je sustigao zakon vremena i o tome smo pričali. Znači, princip je ustrojen tako da, to smo pričali, što idete više ka vrhu, više znanja i obrnuto. S tim što ne može svako da dođe do vrha, ako nije predodređen, rođen za to. Današnji intelektualci smatraju da su mnogo pametni ako su akademici, doktori, magisteri, masteri, specijalisti, a istina je, u stvari, po srpski rečeno da je njima na glavu turen oglav. To je ono što se konju stavi na glavu pa, pored očiju, da ne vidi sa strane, nego samo kuda ga jahač okrene. Politically correct language. Tu je obmana. Tu leži obmana, jer morate gledati širu sliku. Celu možda ne mogu mnogi da podnesu, ali bitno je da se gleda ne široko, nego kružno, sa svih strana. Da se sad vratimo na sistem, znači, to smo objasnili, da se ne ponavljamo. Dakle, pomazanik. Egipatski sveštenici su birali pogodnog za vladara, isto tako kao što se i danas radi svuda u svetu. Znači, on je morao da bude kompromitovan zločinima, čedomorstvo, silovanje, incest, pederastija, muželožništvo, fizičke retardacije i tako dalje. Moraju biti posebne vrste genetike, jer nije sva genetika pogodna za kontrolu uma. I to ćemo objasniti nekad u budućnosti. Znači, mora biti povodljiv, podvodljiv, ograničen, beskrupulozan, lopov, znači u svakom slučaju sve najgore. Gore pomenuti Tutankamon je umro u mukama zato što je bio plod incesta između brata i sestre, kao i redom 16 predaka unazad, 16 kolena. Znači, bio u najjasnijem smislu te reči ljudski otpad. Njegovo telo je bilo toliko odvratno, čak i da se gleda, zato su izmislili šminku i posmrtne maske. Biće slika u prilogu sa BBC-a, rekonstrukcije kako je izgledao Tutankamon, mada je to veoma ulepšena slika. Znači, to se nastavlja sve do danas. Mnogi važni ljudi su plodovi incesta, razni mešanci i ljudske grdobe. Takvim ljudima, ako se mogu i nazvati ljudima, se upravlja vrlo lako. Oni su ljubomorni na svakoga, mrze pametne ljude, mrze jake ljude, a posebno mrze lepe ljude. Sve su to posledice njihovih kompleksa, znači to je prosta psihologija, tu nema šta. Znači uvek slabiji mrzi jačeg i to je sasvim normalna pojava. Danas smo u situaciji da svetom vladaju vreće govana koja samo na prvi pogled liče na ljude, dok je pravi vladalac tamo negde iza.
Jeste to otrcano više da se govori, ali to je tačno. Ovakve vreće otpada su pogodne da odsluže svoje, zatim se prosto likvidiraju kad obave zadatak, ili sami umru prirodno od droge, od raznih bolešćina kakve obični ljudi ne mogu ni da zamisle. Dakle, sveštenici u Egiptu pronađu vladara od malih nogu i spremaju ga da bude vladar. Tako se i danas vrši selekcija. Recimo, profesori i učitelji obraćaju posebnu pažnju na nadarenu decu, podstiču ih na dalja školovanja, pišu im preporuke, neki svesno, neki nesvesno, misleći da tako treba i da je to za više dobro. Ta takozvana nadarena deca vremenom izgube onu početnu iskru i postanu sposobni samo za učenje. Kažem samo zato što svaka budala može da uči. Znači, samo treba da čita napisano mnogo puta i tras, on je naučnik. U stvari, takva deca, takvi ljudi uče samo što je neko drugi napisao. Dakle, oni ne stvaraju ništa, nema kreacije, znači samo tama, potpuna tama. Realno najveće dostignuće ove naše civilizacije je ona ravna varjača. Znate što ima ono ravno, nije okrugla, pa ravno da može lepo da se tiganji. Da se promeša sadržaj. Sve ovo ostalo je za đubre. Telefon, televizor, raketa, tank, to nisu dostignuća civilizacije, to su igračke za siromašne, odnosno bogate. Dakle, jasan je princip. Možda će antifašisti, odnosno čitaj fašisti, reći da ja želim da nas vratim u srednji vek i tako te stvari. Oni tako se brane, a šta da im radi, moraju ljudi da rade. Bile su priče kako su u srednjem veku ljudi umirali, bilo je strašno, to sad je nauka. Umirali jesu, ali umirali su u Londonu jer je to toliko bio, to je važio, to svi znaju, znači da je bio najprljaviji, najsmrdljiviji grad na svetu. Kod nas nisu ljudi umirali. Umirali su kad je bila kuga, a ne od štroke. Da kuga proizilazi od toga. Smrdljivi Francuzi su izmislili parfem jer su smrdeli, nisu se kupali, jer je bilo komplikovano skinuti skupo odelo koje košta kao kuća, a označavalo je nekakav stalež. Imali su pantalone na preklop, ono nazad sa 2 dugmeta, da mogu da seru, a da se ne skidaju. Dame su imale skupe pozlaćene štapiće za češanje svojih štrokavih leđa, isto ko svinje, znači samo sa stilom. To je dostignuće, kakav Paster. Mora čovjek da išprica kad su štrokave, mislim, to je prosto ko pasulj. Danas u Africi imamo kugu zbog smrdljive i ustajale vode, ili od nedostatka vode. Mi svi znamo da je tamo počinjen genocid, neću reći čime, budem politički korektan. Neka me napadaju, baš me briga, znači, apsolutno me ne interesuje. Promenite kanal. Ovi koji sam ja politički nekorektan, kako već. Dakle, Egipat. Nakon što prođu prirodnu selekciju, novi vladari stižu na magijsko pomazanje. To je u stvari ritualni čin koji blokira sistem čakri, sve u zavisnosti od genetike i ostalih predispozicija. Znači, to ulje kojima je taj dolazio vladar, takozvani na miropomazanje, egipatski sveštenici su pravili od ritualno ubijenih krokodila, koji su se zvali, tamo oni danas postoje i žive, to je tip krokodila koji se zove Mesah ili Meša, ili ti Mesija, ili ti pomazanik, ili ti Hristos. To je pomazanik i Hristos. Zbog čega načelo? Da im se zatvori upravo krunska čakra, jer onda aspirant, ili taj koji prolazi kroz određene rituale, ne može sam da misli. Može on, sve radi, funkcioniše normalno, ali kad dođe do kraja ili do neke važne odluke, on sam ne može da donese odluku, već mora da se posavetuje sa nekim. To je jedan vrlo bitan pokazatelj kod nekog, kako možete da primetite, da je ta osoba pod kontrolom uma. A zbog čega krokodilsko ulje? Odnosno mast. Upravo zbog toga
što su obožavali krokodilskog boga koji se zvao Sobek. On je predstavljen u telu čoveka sa krokodilskom glavom. Pojava krokodila, recimo u Nilu, smatrala se dobrom, to je da će biti plodna godina, dobar vodostaj i tako dalje. Znači, poseban razlog pomazanja mesehom, odnosno mešom, tim uljem tog krokodila je to što su ga, znači, obožavali i želeli da ga oponašaju kako bi možda stekli njegove moći. To je ona priča o tipovima istina koje smo govorili. Tada je njima sve to bilo sveto, pre svega tačno, odnosno istinito. A to što obožavaju zverove za bogove, to je posebna priča. I kod nas ima medveda i vukova, pa ih ne obožavamo, mi ih poštujemo, ali ih ne obožavamo. Obožavati ne znači previše voleti nekoga, nego obožiti, gledati na njega kao na Boga, smatrati ga Bogom. Srpski jezik je precizan i nemojmo se igrati njime. Ovo je vrlo uprošćeno, dakle, znači istražite malo, ovo je samo služi da vas podstakne na razmišljanje. Kod Srba su zapravo bogovi uvek personifikacija prirode, što je jedino ispravno, jer u krajnjem smislu to je prava suština, Bog je u svemu, tačka. Znači, svi znamo, znači svako ko drugačije misli mora biti sasečen u korenu. Dakle, nakon što ti novi vladari budu miropomazani, oni stupaju na presto i kako se njima vlada, odnosno upravlja. Njima manipulišu savjetnici, takozvani, i dvorjani. Sve znate, znači, samo mu šapnu na uvo i on sluša, jer to su njegovi savjetnici. Danas svi imaju savjetnike čak i iz neprijateljskih redova, a ta informacija ne može da se obradi čak ni putem proste logike. Danas recimo možete pronaći srpske vojne knjige za obuke diverzanata potpuno besplatno i dostupno na internetu. Samo ukucite recimo priručnik za diverzanta, ima 2 izdanja. Na njima piše, znači otvorite, skinete onaj PDF, tu piše vojna tajna. Sad, ko to objavljuje tako javno? To je u principu za vojni sud. Znači, te stvari, iako se danas promenio sistem, znači diverzantske obuke i bilo drugih obuka, te obuke danas u stvari po američkom sistemu, znači mi se obučavamo isto kao i Amerikanci. E sad, da li je to u praksi baš tako, to je pitanje. Na koji sad način je crkva, na primer, obmana? Prvo se krstiš. To je donekle u redu jer taj ritual je stariji od crkve. Služi nekoj drugoj svrsi. Sve te svete tajne starije su od crkve i recimo venčani prsten. Simbol, znači simbolizuje muški i ženski polni organ u simbiozi, to jest pri vođenju ljubavi. Crkva kaže to je jedinstvo muškarca i žene. Kakvo jedinstvo? Da su složni i da idu zajedno da kopaju kukuruz. Jedinstvo muškarca i žene postiže se samo isključivo kroz vođenje ljubavi. Recimo, takav je i mač kao simbol, sablja. Najbolji je i predstavlja dobar simbol samo kad je u kaniji. Znači, samo kad se izvadi iz korica, on seje zlo i smrt. Takav je i čovek. Kad je bez korica, odnosno bez žene, on nije životvoran. Neki se jebu u dupe i onda nema dece. Znači, zlo i smrt. To nam dolazi sve iz stare grčke velike civilizacije. Crkvena obmana se sastoji u sistemu ponašanja koji crkva diktira. Znači, naša crkva bila je dobra jer je Sveti Sava u nju ugradio staru srpsku eru, pa onda od 16. 17. veka imamo poturane grčke vladike i ostale i dobili smo to što imamo danas, znači grkomane i rusofile. Srpska crkva odavno ne postoji, samo nosi to ime iz tradicije. Crkva diktira kako se držati, kako se ponašati, kako učiti, ali isto tako kako misliti.
Jer svaka obmana da bi bila obmana mora da sadrži malo istine da bi u nju poverovali. I tu je jezik kritični moment u kontroli uma. Već smo pričali o tome, citirat ću ponovo, znači ključno ovo poslednje. Opterećivanje, znači citiram, opterećivanje jezika je proces otupljivanja uma kojim se najdalekosežniji i najsloženiji ljudski problemi sažimaju u kratke, krajnje pojednostavljene fraze koje deluju neupitno, koje se lako pamte i lako izražavaju, a čiji je cilj suzbiti neovisno razmišljanje. Ti klišeji za dokidanje misli impliciraju jedinstvo skupine, nadzor partije nad jezikom i na kraju nad čovekovim mislima. Naprimer, držite distancu, perite ruke, čuvajmo jedni druge. Dakle, Kathleen Taylor, Ispiranje mozga, znanost kontrole uma, Algoritam Zagreb, prvo izdanje 2006. Posledica toga je da mi danas ne smemo postavljati pitanje jer za Boga ko smo mi. Ako želite, na primjer, da upišete bogoslovo ili bogoslovski fakultet, morate od malena biti programirani na određeni način života, imati blagoslov prvonadležnog popa, koji vas onda šalje na finalnu proveru kod vladike da vam da blagoslov, jer bez njega se ne možete upisati u crkvene škole. To se zove ucena, a u društvenom životu se zove demokratija. Morate, dragi moji, da shvatite i da razumete odakle dolazi demokratija. Iz Grčke to znamo, ali ono što ne znaju mnogi jeste da svako ima, znači jedan čovjek, jedan glas, ili tako? Ali opet i opet, znači moramo poznavati egzegezu, hermeneutiku, znači to je ono kako se tumače tekstovi, odnosno znanja. Da bi tumačili tekst iz recimo 3. veka, moramo poznavati prilike, pravni sistem, način života, sve iz tog vremena. Dakle, onda uz demokratiju ide sledeća činjenica. Tada, u staroj Grčkoj, svako nije značilo baš svako. Jer da bi bio svako, morao si pripadati određenom sloju društva. Ako nisi svako, onda si rob ili stoka koja ne postoji, ili se računa samo kao životinja, a samim tim znači ne postoji. Dakle, svako su 5000 ljudi i 80.000 robova koji tehnički pravno znači ne postoje u Atini u 5. i 6. veku pre nove ere. Znači, to je demokratija. Odnosi robova i ljudi sa pravom glasa su se menjali tokom istorije, nekad je robova više, nekad manje. Kod Grka je čak i ženska populacija niža rasa, dok su prostitutke i pederi zauzimali veći i visoki stalež. Prostitutkama su dizani spomenici i tako dalje. Znači, danas je jaz, odnosno proporcija robova i svakoga, odnosno vladara, velika. Procenjuje se da ljudi ima oko 250-300 hiljada, znači sa najširom familijom, dok su svi ostali se kategorišu kao robovi. Daću vam slike iz te stare Grčke, pošto te stvari su njima bile vrlo bitne, zbog toga su oni to stavljali na grnčare, to su svakodnevne stvari. Znači, ako aspirant prođe sve provere, ide da mu se u glavu sipa znanje. Današnji vidovi obrazovanja i takozvane religije su sistemi zatvaranja čakri, odnosno zarobljavanje duše čoveka. George Orwell, to jest Eric Arthur Blairby, bi pozavideo ovome što se danas događa. Mnogi na tu knjigu, 1984. gledaju bez imalo svesti o tome šta ona zapravo predstavlja. Ona je bila najava za ono za ovo što se sad događa. On je to znao. On je to napisao po službenom zadatku. Svi ti proroci, Nostradamus, to. Sve je to pisano s namerom i nije to proročanstvo. To je kazivanje šta oni planiraju da urade sa nama. Pa sad nekad se nešto ostvari, nekad se ne ostvari. To nije
To ne zavisi od slučajnosti, nego od njihove moći. Znači, taj George Orwell, on je bio novinar, je bio na BBC-u, znači niko i ništa u principu, a znamo da je ta televizija jedna od prvih koji su masovno sprovodili programe kontrole uma na široke mase, znači preko televizije, preko radija, to se ne treba zaboraviti. Znači, njegova knjiga je takozvano kuvanje žabe. Znači, svi mediji, svi oblici medija su kuvanje žabe. Naša svest se priprema za ono što sledi kako bi to lakše prihvatili. Mi promene nismo svesni, ali naši mozgovi, znači naša svest jeste. Zbog čega je on bio Orwell? Što je on bio toliko važan? Oni su ga sahranili u porti crkve, bio ugledan građanin. Razmišljajte malo. Da ne ulazimo u fine strukture, malo se bacite na knjige. Naprimjer, u ratu svi slušaju popa, je li tako? To je bilo nekad. Bar oni koji idu u crkvu, znači, ali nekad je bilo tako. Dok je naša zemlja, naprimjer, bila pod okupacijom, popa nisi mogao, pod turskom okupacijom, nisu se mogli razlikovati od hajduka. Recimo, poznati pop Milo Jovović, klasični hajduk, naoružan do zuba, ubija neprijatelje, znači peva uz gusle, hajduči, što se kaže. Od običnih ljudi su se razlikovali samo po tome što su znali službe Božije i služili u crkvi kad je to predviđeno i kad se moglo, jer nekad Srbi nisu išli u crkvu svake nedelje, nego samo kad treba, odnosno samo kad je slava. I to ćemo objasniti nekad. Znači, isto tako, pop je bio čovek koji su i ostali, znači bez teologije, potpuno, znači, kako to? Služba se morala vršiti, on je znao liturgiju napamet ili onu malu knjižicu. To se zove kontrola mase, znači znanje je moć. Jedna malena knjižica kontroliše celo pleme ili ceo narod. Ima jedna knjiga, zove se Nikolićko evanđelje, možda ste čuli. Pored Miroslavljevog evanđelja, najlepše ispisana i iscrtana knjiga. Kod nas je bilo nekad mnogo takvih knjiga, danas su nedostupne. Zašto? Zato što sadrže apokrife. Znači, sadrže uputstva kako se braniti od veštica i raznih đavola. To nije dobro, to sad nije u duhu crkve, nije kako kažu Grci. Znači, postoji uputstvo čak i protiv Bogumila u tom Nikolićkom evanđelju. Znači, zove se Beseda o jeresi. Naprimer, pošten posao su izmislili vladari, znači uz pomoć crkve, odnosno religije, raznih socijalizama i ostalih izama, kako bi oni mogli da pljačkaju i tebe i državu, a ti ćeš da ostaneš pošten do kraja i da umreš kao skot. Da li ste se ikada zapitali zašto pop nosi zlatni naprsni krst od 500 ili od 1000 evra? Pa zato što mu se može, prosto ko pasulj. Bitno da si ti pošten, da smo mi pošteni. Znači, pošto je zakon vremena pojeo ovaj sistem, jer on ruši sam sebe tako što znanje preliva u masu, i onda masa ruši elitu. Znači elitu, ne ovu pseudo elitu što svaki dan vidimo, to je ona elita koja se ne vidi zapravo. Kad mi dođemo do pravog znanja i shvatimo prevaru i njen obim, onda će mnoge stvari da se promene. Mnogi kažu, ma jeste, sad će oni nas da prisluškuju, nemaju pametnija posla, sve su to teorija zavere. Ako oni tako misle, to je njihova stvar, ali zašto nas koji drugačije mislimo postavljate na stup srama? Pa vi ste pod kontrolom uma. Kako se to postiže? Recimo preko televizije. Sve to znate, znači sve to samo pričamo čisto da se razvija, da ide u etar. Znači Beatlesi su išli, na primjer, non stop preko radija, to je prvi onaj talas kad je sve to krenulo, preko televizije. Plaćene devojke su se onesvešćivale za njima, oni bili metiljave furundžije, ne može kašiku da digne niko, ali oni su moćni zavodnici. Do one stvari. Tako vremenom devojke stvarno počnu da padaju u nesvest jer su tako videle na televiziji, to postaje trend. Kad dođete na
koncert, sumnjivi tip vam nudi tablete jeftini od pakle cigareta, vi padate u ambis polako ali sigurno. Imamo silovane dvojke i tako dalje i tako dalje. Citirat ćemo još malo Kathleen Taylor. Znači, dva druga široko rasprostanjena oružja uticaja oslanjaju se na autoritet i simpatičnost osobe koja uverava. Primer autoriteta je korišćenje televizijskih glumaca koji glume lekare, a nemaju nikakvih lekarskih kvalifikacija, u reklamiranju, na primjer, medicinskih proizvoda. Oni nemaju autoritet, ali ipak imaju uticaja. Primer simpatičnosti je korišćenje filmskih zvezda, sportaša, širokog osmeha u reklamiranju doslovce bilo kog proizvoda. Cialdinijeva zadnja dva oružja uticaja primenjuju načela nestašice i društvenog dokaza. Prvi od njih koristi naš instinkt koji nam govori da je ono čega ima malo zacelo vredno, tako da na umetan način ograničava dostupnost ili naglašava nestašicu. Ograničena serija, ponuda traje do isteka zaliha i tako dalje. Prema načelu društvenog dokaza, umesto da sami razmislimo o nečemu, jednostavno idemo za stadom. Vodeći se pretpostavkom da kad toliki ljudi nešto žele, valjda su u pravu, je li tako? Unatoč nekim katastrofalnim promašajima, recimo povest berze na zapadu nudi mnoge primere, ta pretpostavka često dobro funkcionira kao i pretpostavke u temelju ostalih 5 oružja uticaja, zato su se i razvila. Kao heuristične spoznaje koje nam štede vreme i umni napor. Kada smo dovoljno motivirani, zastanemo i razmislimo o uticajima kojima smo izloženi. Kada to ne činimo, mogu nas iskorištavati koliko im drago. Kathleen Taylor, Ispiranje mozga, Znanost kontrole uma, Algoritam, Zagreb, prvo izdanje 2006. Mnogi su knjige o tome napisane, ovo je karakteristično i lepo objašnjeno. Znači, kao što program kontrole uma sadrži određeni okidač preko televizije, interneta, koji pokreće programiranu osobu na akciju, ubistvo, silovanje, pobunu, revoluciju, jednostavno pobunu protiv vlasti ili bilo čega drugog, tako isto i u srpskom kodu postoje okidači, ali vremenom su postali izuzetno potisnuti jer su generacije prošle pod dejstvo kontrole uma, pa se ti veštački kodovi usađivali u naš kod i tako ga potiskivali, ali opet to ne znači da srpski kod ne može ponovo biti pokrenut. U meni se pokrenuo, znači može i kod vas, dragi moji. Kad se očistite od uticaja, a to podrazumevate da ne gledate televizor, da mnogo svega toga znate vi sami, onda polako shvatate da ste usamljeni u svom naumu. Što više znate, imate manje prijatelja. To je jednostavno jer mnogi ljudi ne mogu da trpe istinu. Šta su srpski okidači? Bog, preci, porodica. Znači, to je između ta tri znak jednakosti. Zatim, slavska ikona, zastava, himna, srpska pesma, sablja, odnosno oružje, životinja, to je totemska životinja. I sve ono što vas tera da plačete za svojom otadžbinom i precima koje čak ni ne znate. Mnogo okidača ima. Samo je pitanje koliko ste vi duboko programirani. Vaspitanje je programiranje, zato se tu mora obraćati posebna pažnja. Možete meditirati, ali pazite kako, koju metodu koriste jer nisu sve dobre, ima poturenih. Najbolja je meditacija po meni molitva. Najkraće traja, daje najbolje rezultate, već smo i o tome pričali. Moramo znati ono što je bitno za naš duhovni i celokupni razvoj, to je primanje duše. Prvu dušu čovjek primi tačno, tačno u polovini trudnoće svoje majke. To znaju sve žene. Kako znaju? Tad se prvi put beba ritne. To je prosta stvar. Tu svoju dušu može da zadrži ili da primi novu.
Ako duša obavi zadatak koji je dobila pre rođenja tela, koje takođe dobija, ona napušta ovaj svet i samim tim nastupa smrt tela. To se nekad desi kasno, nekad se desi rano, pa ljudi umiru mladi, takozvani mladi. Sad, dešava se isto da duše zamene mesta, ili čak da telo dobije drugu dušu, jer je prva skrenula sa puta, ili izvršila zadatak, ali je potrebno da se u datom vremenu obavi još nešto i duša se deli i telo dobije drugu dušu. To se obično događa ljudima posle teških nezgoda, događajima bliskih smrti, kliničke smrti, takozvanih nervnih slomova i tako dalje. To sami ljudi prepoznaju i osjećaju kao da su neko drugi. Znači, te razmene duša, znači to su drastične promene, znači promene u karakteru pre svega. Onaj ko je to doživeo može da posvedoči. Znači to se menja samo na ovaj način kako smo rekli, ili, što pričamo sve vreme, znači kontrolom uma. Ali da bi razumeli strukturu kontrole uma, moramo poznavati prirodu zla i o tome ćemo govoriti sledećeg puta, a do tada, Bog neka vas čuva i svako dobro.